پرنسیپا چاردهمین یکیتیا دارایی دماغو دیارین دارایی دستینن و بلاف دکن دوی هر داره حرمی و هر وزارتی که خریستیانی یا سربخی و برپرسیاری دینه سرکسین بباور هون بناوی پیشکشوان برنامه را هفدیتن دکن. دنامه دیرا کورنتی دا پاولوس دیرا گو تیتوس لسریا خودیه تیتوس ویدی ساوگره کورنتی. نها امبینن بیرا خواه گو تیتوس به پاولوس را لمقدونیای جویا به احتمال که مزن پاولوس لفلیپیای بو و راپور که ارینی داوی گو دیر برسیف دا پیاما به ایش و به دیسیپلینا دیری یا یک جه اندامن را مجهول بو. لیانک جوان تشتن گو تیتوس در راپورا خدا بحث کریه اوه گو دیری تشتک جوان تشتن گو وان سوز دابون ده درباره پروژه‌ای برهفکرنا پیشکشان دا بجه نآنین دا گو حوجداریین باورمندن اورشلیم ین گو دوار ابوری و ابوری دا دکشینن. پاولوس جوان را گو تیتوس ویوگره باوه دا گو جوارا ببی الیکار گو هون لسرسوزا گوی دای بمینن. وره اموان گوتنین جرین بدن برچاوان و ام بنهرن من دستیا برپرسیاری آن برپرسیاری در کورنتی 16 آیات 8 حتی 19 لشکرش خودی را گوجوا همان خیرت خست دل تیتوس چم که وی شاگرد قبول کرد و جبرگو او بهتر به خیرت بو و بدل خواه چا باوه. او لنفر چه ده بیجه تیتوس دیسا بورایه نجبرگو او خواه مجبور دبینه لجبرگو او اشتا حز دکه لبور ام دبینن گو پشتی گو جبر حز کرنه و نجبر هستا بر پرسیاری برسیف ددن حوجداری دیره و صادخیه گو دنافبر پاولوس و تیتوس دا نقاشک هبو و تیتوس جه پاولوس را دگوت وان خواه نسپارتیه و پاولوس دگوت تو دزانی تیتوس دوی تو وگری باوان و ریج مرا آمده بکی چمکی ازیل پیتا بیم. پیدیویا وان با آلیکاری هیا گو خو آمده بکن دا گو اموان دیاریان بستینن گرینگا گو او آمده بن و نبن شرم بدن. دا انجام وینی قاچه دا خویای گو تیتوس گوت خمنکه پاولوس اف مسئله لسردلی منه از بچم و دیره و لی بنرم. اف ترجیح تیتوس بو گو هر کورنتی و اف یک دهیله گو ام دلی تیتوس ببینن. ام خوندن آیتن بردوام دکن و ما بوی راشان برای گود همو جوانین دا دمزگنیا دا پسنه وی دهات داین و نه بتنی او لی او جعالی جوینان و جوان رهوال ما هات هلبجارتن به کرمه گوشمرا جبور و متا اینی خدان و جبو خریستکشی و خدمت کرد. تشتی بلکش اوه گو پاولوس ناوی وی برا نهاد بیراوی تیتوس وی کاری بتنی نکه و ده صدامن ویه که صداما سرکه برپرسیاری آنجی حسابه اف برا خواه قاس دلسوز خویاده که گو او آمده گو حتی اورشلیم هر اورشلیم دا گو آلیکاری پاولوس بکه گو اف دراوه مزن هلده و تیتوس جی و بوان رهبه اف کار نجبو کسیه. جبوگا ام جویه که دور نکفن دا گو کسک ما به مزناهیه و خزمتیه ما سوجدار نکه پاولوس گوت از وی تدبیری بگرم جبرگو از نخوازم گو کسک دلی من خلات شروع بکه گو من جوی امتیازی سود وردگره دا گووان پراین ور بگرم و از نخوازم رمانه کی خلات ببم گو از به پرسیاری به پراین مرا مجهولن. پیوا جسامة وطايا مقدارك مازن وباحتمالك مازن زيف وزير هلگرتبون مقدار مازن بو پاولوس بردوام دکه سروکاتی آتشتن قنج نتن البرچاو خدان خودی دبینه پاولوس بردوام دکه لیل برچاو مروفانشی
و مرۆڤ دبینە. و پاشێ پاولۆس جی دەبێژە ئەزێ برایەکی ددووان بشینم ئەو د کۆرنتی ددە ئاەت حیشت و حتا 22 دا دەبێژە و ئەم تەڤی وان برایە خوەشان یێگۆ مە gelek jara di gelek tişta da jerbandinek û xîret be lê niha ew bibêtir bi xîret e. Ez pir tebawerim yanî ev mirovekî pêbawer e xwe îsbat kiriye me ew jerband. Ev eşkere dike ku ji bo we çi qas girîng e ku hûn bi mirovên pêbawer re hevdîtîn bikin. û Pawlosê şandî vê meseleyê pir ciddî digirt. Niha çima Pawlos di van ayetan da navên van her du birayên negot bi ihtimalekî mezin wî dixwast wan biperêze ji ber ku ew bûn ew ê miqdarên mezin perê hilgirin û wî navên wan nenivîsandî bû ku wan ji dizan biperêze ji ber ku ew bû pereyên wan yên mezin hene. Ev me berbî pirsekî ji bo rêflêks û bersîvê vedike Pawlos de tayînkirina irhîspan mitran şeytan da dêra heremî da çawa ev prensîpa yekrêziya darayî bi kar anî. Ger em li nameya Pawlos a ji Tîtos re an jî nameya wî ya ji Tîmoteyo re binêhirin ew di Tîtos 7 ayet 1 heta 10 û 11 da dibêje ku em dikarin sernavê rapora baş bidin. Çimkî mitran gerek bibe wekî serkarê Xwedê bêqusûr, bêsojdar, tê wê maneyê ku ew di warê rastbûn û durustiyê da li derveyî xelaqa rexneyê ye. Ew ne heyranê xwe ye, ne hêrs e, ne bi alkolê ve girêdayî ye, ne êrişdar e, ne çavbirşî ye ji bo berjewendiyekî xirab, ne çavnebarî yek ji hewjdariyên rêberekî ruhanî bû. Niha em bînin bîra xwe ku Pawlos nebêje ku perê bi serê xwe xirab e, bi rastî nameya yekem a Tîmoteyos re 10 ayet 6 da ew behsa mirovên dewlemend dike û dibêje hezkirina peran ku ka hemû xerabiyan e nedirave bi xwe lê dirav dikare beşdarî ketina ezmûnê bibe. Pirsgirêka evîna dirav e û pirsgirêka ew e ku pere we pirtir be heqa em hayê ji xwe hebin ku dirav di jiyana me da hebe tiştê herî girîng ew qas xeternak e. Pêdivîya me bi hevsengiyekî heye ku em bi tiştên ku Xwedê dane me çi bikin. Em ji Xwedê re spas dikin ji bo mirovên ku Xwedê kerem kiriye û bi jomerdî daye. Pir girîng e ku em zanibin ku Xwedê vê meseleyê bi neherandina dilê me di nirxîne ku em çawa didin ne ku em çi qas didin. Pawlos de 1 Tîmoteyo 6 ayet 10 da bi serê xwe behsa pereyên nake ew behsa hezkirina pereyan dike xemgînî û heman tişt di Tîtos 7 ayet 1 da û çavbirşîtiya qezenca xirab tune. Em ayetên Tîtos 7 1 ayet 10 û 11 temam dikin çimkî gelek serhildêr û pûşbêj hene yên ku têgihîştinê dixapînin nemaza yên sinetbûyî. Divê em wan bigirtin çimkî ew hemû melan dipelçiqînin û ji bo feydayiya pîs tiştên ku ne mecbûr yên hîn dikin. Di navbera Pawlos û ekîpa wî û mamosteyên derewîn yên dêra Korintî da ferqek mezin heye. Sedema wan a serekê perê bû û bawermendên dêra Korintî manîpûl dikin û ev yekê mesele hindik zor da Pawlos wekî ew ê ji wana xwest ku bexçê malî bidin çimkî ew ê dikarîbû nîşan ke ku ew mîna şandiyên qelb e. Pawlos pir hêşyar bû ku wî nebîne wekî yek ji şandiyên derewîn yên ku bawermendên dêra Korintî istismar dikirin. Li vir em dibînin ku Pawlos vê prensîpa yekrêziya darayî di tayînkirina rêspiyan, mitran û şeytan de ji dêra heremî da bikar tîne. Di dawiyê da werin em li ser hin prensîpên ku Pawlos pêra mêjûl dibin binhêrin û yên ku bi taybetî ji rêberên giyanîn ra derbas dibin. Prensîpa 14 yekîtiya aborî dema ku diyariyên darayî distînin û belav dikin divê her derê heremî û wezaretek xrîstiyanî ya serbixwe vê berpirsyariyê deyne ser kesên pêbawer.